ademme swalege to timbe ka behif meani furta baalur danwalana baligh wefawa anhenum burga elum wajibun mi fiqh ilmeringe meduga evves khilafen masale toy de miswal gane bag menani adi burga ga wahake ki kirit qur'an ga asfa bahake toy adi timmana bag menani islami shariat ga anhenunge awre ki ko batoy adi islami shariat ga anhenunge awren algum fattuma ga islami shariat ga anhenun mihar mizmanu ga alu anhenun nulnu kam ga ves kurizmanu ga alu anhenun ulunu ema islami shariat ga islami fiqh ga alu anhenunge awriya minimum anhenunge awriya tafat kam bain alweringe de kodaganwa em fartama minimum anhenunge awre ki muna de attila fiwa den hashigan go huriha baata kamuga waragina almerin de kodaganwani bain almerin de kodaganwa gotuga munus e awre komegas khulasa ki minimum anhenunge awriya begadun khulasa ki huriha almerin bes huriha almerin midanawni ham evs istisnainati huriha madhab tagi huriha almerin bes ebbas wadaganwa hisabe minimum anhenage muslim minimum anhenage awre ki muna de ettila fiwa ena gashigan go huriha baatake kamga mi hisaban huriha almerin bes wadaganwa den miyagulgen kudugoda tafsilak dakamga wanam danwan jeni hanafi madhab ge almerin eba bidaluhe namaduga anhenage fatila kashumaki ei masale nune enames ebe from west hanafi madhab ge fiqh ure sidal wani belumattaka nota bihumattaka anhenage fatila wes ei hama awre ema midanwa echiki muna de attila fiwa anhenage hashigandu ge huriha baataki awrakam ga huriha fiqh ure mes huriha madhab ge huriha fiqh ure mes bes wadaganwa muna de attila fiwa den anhenage hashigandu ge huriha baataki awrakam ga hame kan mi istisnawni muna de attila den alu anhenunna behegutum wahada karuga alu anhenna behegutun tafatu de ra'yan not tin ra'yan asfa ebabe egeterega bayin almerin dekwana ganwa gotuga alu anhenaga awreki ei hama firhenunga awrafade muna kakula demedu enemes mi haqiqatuga algonmen islami shari'at ge ruh balayruga e ra'yu hifun wa ra'yu nagun eha ekashigem wa ra'yanu aner ra'yaki zahiri madhhab ge almerin dekwana ganwa gotuga anhenage minimum anhenaga awriya alu anhenaga awriya evs tafatenne hama minimum anhenaga awreki misalaka kureyus denanu fadain muna de ettela fiwa anhenaga mun hashganu kamga wanama alu anhenaga awra kiwes hama muna de ettela fiwa den hashganu ge huriha baatake den maliki madhhab ge almerin wes hama madhhaba daadi gatuga ebe from sulwani ebe from vidalwani minimum anhenaga awriya alu anhenaga awriya huri tafataki alu anhenaya enage istashganu hama kure vidane sabki ena ki amugotega masikatga mashghul wegen ulay farataka wative enage boluge istashgand falwi kamga wes e masale nune ehma mi boluge istashgand fiwa den huriha baataki hama minimum anhenage awra fadain awre midanwa ichiki alu anhenaga awra kamga mi ra'yu nagaf kamga wanama himenigen dani bola ade boluge istashgand den muna de etele fiwa den hashgand huriha baatake komega sallahu rahmat from mihar duniyega egotka wes alunnen nule ema miti mule minimum ema algon me huriha almerin bidalwa basflu ikhtiyar kurbidan ei muna de attila fiwa den hashgan huriha baatan ei awra kamga e huriha befnus bas wadagan woni ema ei haqiqatu ga algon me ikhtiyar kuran jehna ra'yaki den su'al ga anabeki kirt qur'anuga burga a behegutun Allah subhanahu wa ta'ala gote kan alwa algon men irshad de bafa boy he ade irshad de bafa boy awriya behegotun ade awra ni wakurma behegotun algon menna algon menga anghenuna irshad de bafa irga Allah subhanahu wa ta'ala e bangwa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat ga mi angwani ekamalunge hashim faalwe fawa baata fiwa ekamalung hama nukura hushikame ade faalwe fawa beki kubato belairga anmere mi vidalwani ashabe kalunge sura fashihin miada hame bes ilmerin ebebe flunge ilmun itbar kure be flun vidalwani ei muna deetile den hama kanelge burga ya arabhum beenun kura lafz beenun kura wage kit qur'an ge surat nur ga me angawani wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna maneki ekabalunge khimar takun ekabalunge karwal tafruah shikame ade khimar aki arabhuga boni wa kurma mi beenun kura feram ge bawe nota algon me mikyaawata no burga ema anghenun emihunge burga baluga yala burgaay in munu washala ingeres mihunge memacha kara mibata farwah kame munu wes e awrakam ga de kodaga no be fulun ham mi ayatun e dalil nangwa e
muuna e awre kamga ekibenganto e boluga ala fonna buruga in e anhenuge karwal ebata forueni muunu macca e buruga watta lagin kama patibe enemes gina ilmerin wara gina ilmerin eba vidaluwe muunu e awre nun kamuga den ekamatta ka be fulun dakwa dalilu sebori ekam kalgon men hadan kuran jene muunu e awre kamga vidalwa be fulun naves wara gina dalil tang ebori ebe fulun e vidalwa echki algon men ihtiram kuran jene chen e dalil gumacce bure vidalwa echkam wati enemes wara gina ilmerin mi tarjih karabani muuna de etele e awra nun kamga dekama muuna de etele fa den hori batang e awra kamga muuna de etele fa den hori batang e awra kamga wa irga kit qur'anu ge mi fada nasatakum rasulullah panu ge etanga hadith takum algon men dalil ebelbe adi ummatuge ijma' algon men ebe dalil libe muuna de etele fa den hori batake awra kamga ehma igmane ki buruga ge wahaka كيت القرآن كبيان فائبوته خمر خمار جمع سورة النور كأسفنوني هما برجع إلهم حقيقة كواجبه دين ألقون من هدان كورن جينا تكي برجع إلهم مواجب بني أورا نواكر متكا بيمهم برفان برجع إلهم واجب النونه emihun ebroni awra niwakarun ei wajiben nune kam gawanam ehedini warabbod doge eno emihun burga elum wajiben nune ebrona bahuge mane ki burga nun etchekum wes awra niwakofia e masale nune enkam gawanam itede emihun maqsadaka muradaka vedane wallahu alam farage vedane burga elum wajiben nune enmes awra niwakarun hame ken wajibe ema ei emihun muradakam gawanam irangal wahake ekam ko burga alage nuni awra niwa nukurwe لكن سبورغا إلهم أي رقم من جي عنهم كم تشاء أي واجبه الله سبحانه وتعالى إبانجوا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن آياتك الله سبحانه وتعالى ميانجوني عنهم جزينا يفريفا وزينا إكملون جفرينا إكملون جبابينا إكملون جفرين وبينا إن أس من آياتك إبوي لستك إبوا ميهون فيوا إكملون جفريفا زينة دكاغن نوانه فريفا زينة كيكوباتو فريفا زينة كيكملون جكارغا علافا ففدا نوتا ekamalunge hashin awrage gotga himon kam gaves mahrum kurmatiga falwan je hisabun e falwa zinay e zinat mi fal kur vidana midanwi firin nattaka firinge bappain nattaka anhenunge bappain nattaka anhenun nattaka adi ekamalunge akhun nattaka akhunge firin darin nattaka ukhtunge firin darin nattaka mi at gafade komekas beru hile mi hun nattaka hamekani muna de etile fiwa en evdes bay anhenun kashwagen wan إكشفك فيها أتي أميهن عورة هام كريفة فعل كريفة الله سبحانه وتعالى فرض كري فرض كان أتي ورديفة السؤال غفرتنا باقي تدميتي بالغ وفضا عنهم برجع علم واجب ومي فقه علم ميدا بس خلاف المسألة فقه علم ميدا ميدا هم بس أكيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون فريم أصحاب بيكلون سرفشين ميدا هم بس إبس جيلك إبس إمامين إبس علمرين إبيفلك علمن إتبار كروي إبس علمري مي خلاف بدين نغنوا مونا دي اتلفيبا أنهنا غشرن قدين هرباتي كي عورة كمغا مي سابن إبس خلاف أدس أتي مدن نبي فدين مونا كي عورتو عورة نونتو دي مزمان كان آس بايمي هندكا وهاكا بوها مكوريس كرها مكوريس ميمتين بينها مكوريس مي باتا كي مي عورة نونة نوتا مدنا فدين برغا علمكي أو كم نونة مي إقود كبس علم مريء كان نسبة كوريفا ورأي نون إبس علم مريء بدنا فدين مي هجي علم إتبار كوري إبس علم مريء مي واها كبيدال فكانه مزمان غابس إواها كدكا ميهون إواها كدكا ميهون دكني علم اللي بيهورجنا نون ميهون علم نك كم بيزار كو فضيحة كرمتكا ميهون كتريجا أمين للدكا واهكين إبس علمي قطون أجن هوري رأي نون أجن هوري واهكين